mala kenyam ka nasen kontin baroche me bajeling me jira me jidita ka jen channel me nuer online tv channel de ji jogo none ku subscribe kami ci subscribe be notification bell bi twine ko blaren kon ba nonka bi kan cho mala shubkeji mite ka ler mi ben ba mala we ka ji ka pet gwas dana pay berech ban ler ma ban je linkel de jog ban o jen nyoka nasen ko kena kan koneling an ler ban ga jen gwas me che tanya ne shala ngo shani ri shop jen dang jogu de raw chakanak ne jen dang jogu de chakanak amulene ka ci murlene ba ci ga ne jen bangwan ci kan ka pay ke ci kan ka kap ko bom antama ban ler ban je kula linkel no to ko gwasa den ka ngum shoda lat gwasa danen nan ko okten kane gat kamen kane jan dang jogu de raw tisha naga kane kontra la murlene ke ngwan murlene an wala shanga je raw ka faydi ci ron kina da raw jan dang raw ŋuan ban ler ban je chulinkel goran wajen bi nyaka nay dialen ko kien ko be kan mi ci to be kan kula ling shirkamen challenge gwasa mo ke ka kwenda shala de nene shala ngo shi GPAA and a Greater People Administrative Area GPAA ajan waje danan shin murlenetin kana bar ki anyak shala ngo shi kana ngach kene de konti la Greater People Administrative Area shi kana no shi kana ngaje no shi ngwane kien chi ka jien re which ka people shi kana ti kan konak ne jan dag dok de raw shi kan kanak ka shi kan ne ti jan bangwan shi kan ka kap ko bom ke shi kan ka pej ka kapoita ka East County ka Western Equatoria shi ka rajo ma shi kan ko ne shi kan ngaje no chatwo shi Greater People Administrative Area shi kan la nene Ramadan la lere ken la kalat ki Ramadan la roch beler baga tobre kuma ka so Sudan leren konon to ka Greater People Administrative Area ke wajaba kana nyak ram kel mo che jalar ne Ramadan la lere lat che la do che ne ngaje no chingwane ko shi ko wen wini shi kan lat she la no shaok chaga page ok to ka peg dien ka sha na chaga nang ne jandang ju do ka cha ne di jen bangwan chaka page and kene jen bangwan to garden kene men ka raja dan cha kwen keja shala do en go chine na chine ga jak gwas dan chike mo tokten ken chike ngwen konen nakana chicken ko gor ko de kep ko ngot tin kon yan ke kumentre wich ka so Sudan ke kumandan tegatin ka Greater People Administrative Area Canada ti ke ngwan murle Canada kon nakana ke Canada content pesh kana ke Canadian content na kok to kan peg den kanalat cha roj mo chaje kwen ni nono Ramadan lal lere me Abraham Kalang aja Ramadan en lal lere content be ka people ke Greater People Administrative Area la kanonga shikala no shikume people ke Greater People shenyur ka shikana ngaje no kane kien ke ngwane kene kan wana wa connector ka kapoita is shikala no kane the content wana nagan wini ke net gen ka GPAA jen kan wini ko bekan kapoita is kan bekan wa nakpin ke bekan ok bekan ko nang shikamen shikan laran tam shikan gat kana men chicken kanang ti choko jen bangwan radiant te ka gwar nyet ka te ka dol charo ma chaje kweni nono entema chicken larno de ka poeta is de gro palpin ko binate kon la kwar tindre wech ka pebor ke pibor be kanete kon tin ware ko malare wejen wini be kan ka ka kuma sa Sudan chicken lad no men chit talk don me di long chicken lad no na me shalat kamanan chora lare wichin wini la people kine de konti la murleni ni run ni shang la kan ga la kan kana kuma di ndan tere wich ka GPA la ler shi chicken dier ler shi no kan kon lat ko rodien
ari ga pai tuoga ring machane jandang jo ro nektin ka gat kana men ka gwar nyet ke dol ti jan bangwan tin kona chanang chala no kap ne ka chaga kep lo ta ka ka murlen la kan ya kong na ka roja dan chalat ke je ajere dan cho lar ne me mi jira ma jidit ke jan channel me gorno bi ke jen wa kana san ko kien ko bled ti bi kan cho mala shu ke ji ka gwasa dan pai ka break ke je de Lääri te slo ay ko le lere len kan online tv ana ban jek kala radian chu je paru je no bi nywa na san ko kien ya te kamal bye bye